Adam, kedy sme napsali Čemer? Čemer? Mhm. Fúha. Tu je hore. Nedávno. Nedávno. McDonaldu. No. Z KFCčka. Aha. Oni sa tady halúzá, víš, že nevedia, co to znamená. Že to čujú prvýkrát také slovo. A to čo? Ja Ne? to čujem prvýkrát. A jak si vedel, co to znamená? A co to znamená? Neviem, to povedal, freestyloval. Ja som iba typal, že to je niečo ze sračka, ne? No. Hej. Co to je? Sračka na rokete, no. A co to je? Co je čemer? Čo keď sa toto ne prežereš a potom máš na ruke takú tú guličku, co si jej dostal, či musíš. Kurva. To ja po... No, Fúha. nesekal ti nikdo nikdy po ruke? Ne. No, to určite áno, ináč. To sa robí. Co vám jebe? Co to ja pojete? No, tady sú vybáci, víš, všetci. Tak to Marek si na to pítka. Normálne som rozplakal, ty kokot. Myslel si tiež do piči. Au, ty kokon. Tak ale tebe to jebe. Najpol jak blázen.